Ovi izbori još nisu završeni, bit će završeni kada se izborni proces ponovi u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gdje, zahvaljujući izbornim manipulacijama, rezultati ne odražavaju volju naroda, poručio je danas kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša. Sa nama u nastavku Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a i šef izbornog štaba Branka Blanuše. Gospodine Radulović, dobar dan i hvala za izdvojeno vrijeme. Dobar dan vama i svim vašim gledalcima i hvala naravno na prilici da razgovaramo o jednoj ovakvoj bitnoj temi. Da, očigledno opozicija ne prihvata rezultate jučerašnjih izbora. Šta su koraci koje planirate poduzeti tim povodom? Pa, mi smo već danas u toku jutarnjih sati imali jedan sastanak kolegi, da tako nazovem, sa kandidatom izbornog štaba Srpske demokratske stranke i ono što smo sinoć na našoj konferenciji za štampu odmah nakon završenog izbornog dana poručili, to je svakako danas bio pravac u kojem smo dogovorili dalji okvir kretanja. Mi smo danas održali sastanak sa pravnim timom, održali sastanak naravno i konsultovali se sa našim ljudima iz Doboja, naročito iz Doboja, iz Laktaša, i ono što smo posebno stavili akcent na to jeste da ćemo iskoristiti sve one pravne argumente koji stoje na našoj strani i naravno da smo svaki od onih slučajeva nezakonitosti i zloupotrebe izbornih prava koji su se dešavali tokom jučerašnjeg dana analizirali, formalizovali to u smislu pripreme određenih pravnih akata, prigovora i žalbi na rad biračkih odbora, na rad gradskih ili opštinskih izbornih komisija, i sve to očekujem da u narednim danima, poštujući sve rokove Centralne izborne komisije i zakonskih propisa, materializujemo i dostavimo Centralnoj izbornoj komisiji, i ne samo Centralnoj izbornoj komisiji, nego i organima gonjenja od kojih očekujemo zaista, očekujemo da će po prvi put, da kažem, konkretno uzeti stvar u razmatranje. Jer, podsjetit ću, ovo nije prvi put, ovo se desilo i 2022. ovo se desilo i 2020. godine, i mi već sada imamo jednu konstantu u ponavljanju sa strane, dakle, svih onih koji krše zakona, sa druge strane nemamo adekvatnu reakciju državnih organa. Pominjete kontaminiranost izbornog procesa, dakle, u Zvorniku, Doboju i Laktašima. Na šta konkretno se odnosete vaše zamjerke kada je u pitanju jučerašnji izborni dan? Mi smo samo između ostalog, dakle, ova 3 grada smo potencirali, jer tu smo odmah ukazali, tokom jučerašnjeg dana ukazivali i javno dostupni su, dakle, naši čak bili posmatrači u nekim sredstvima informisanja. Dešavale su se zaista nevjerovatne stvari. Ono što imamo, i rekao sam to i sinoć, ponavljam, eksplicite dokaz da u Laktašima na jednom izbornom mjestu naš posmatrač je prijavio da se pojavila jedna gospođa čiji suprug i sin žive i rade u inostranstvu i koja je došla da iskoristi svoje biračko pravo, koja povremeno zajedno sa porodicom boravi u inostranstvu. Ona se zatekla tu i krenula da iskoristi svoje biračko pravo. Međutim, rubrika u knjizi potpisa birača, dakle, bila je popunjena pored njenog imena i prezimena. Tragom dalje tražila da vidi, obzirom da se nalazila odmah uz imena supruga i sina, vidjela je da se i pored njihovih imena nalaze potpisi. Dakle, potpuno jasno da je neko, odnosno vjerovatno članovi biračkih odbora ili u konsultaciji sa članovima biračkih odbora iskoristio to, odnosno zloupotrijebio to njeno glasačko pravo, i mi smo stavili već odmah tu prigovor i ona je dala, jučer smo vidjeli, i izjavu za medije. Ono što je također, a danas je pogotovo izašlo na vidjelo, da kažem, sve te nepravilnosti jesu značajne nelogičnosti, prije svega u rezultatima koje već objavljuje CIK na svojoj zvaničnoj internet stranici, gdje imamo, konkretno u Doboju, uzet ću za primjer sada Doboj, da u jednoj osnovnoj školi u kojoj se nalazi učionica do učionice više biračkih mjesta koje pokrivaju približno iste ili slične dijelove grada, ulica, kvartova i slično, imamo situaciju da je u jednom biračkom mjestu, odnosno u jednoj učionici, za predsjednika Republike Srpske pobjedio profesor dr. Branko Blanuša, a u drugim učionicama, dakle, koja je bila pod kontrolom drugih biračkih odbora, ta razlika između, sada u korist profesora Karana, u
u odnosu na profesora Blanušu je u omjerima 96 ili 7% naspram 2 ili 3% u korist, kažem, gospodina Karana. Nelogične stvari. Sve to se dešavalo, dakle, po uzoru i po receptu iz 2022. godine i zaista ono na što mi sumnjamo, što ćemo posebno konkretizovati, jeste tražit ćemo da uradi ono što je CIK već uradio, da kažem, u nekom prethodnom periodu, pogotovo 2021. godine, kada su vršena grafološka vještačenja potpisa, pa evo neka iskoristi svoje pravo i po izbornom zakonu članovi Centralne izborne komisije, neka uzmu i po metodi slučajnog uzorka, pored onih slučajeva za koje ćemo mi dokazati u prigovorima da ljudi nisu glasali, a da iskoristu njihovo pravo i neka pokažu da i dokazat će, garantujemo da grafološkim vještačenjem da potpisi iz knjige potpisa ne odgovaraju potpisima na identifikacionim dokumentima tih ljudi. Dakle, zaista jedna velika zloupotreba. Da ne govorimo o tome da se na pojedinim biračkim mjestima, evo konkretno u Zvorniku, a to je danas nekoliko mojih uvaženih kolega govorilo o tome, pa počevši od gospodina Marinka Božovića, gospodina Igora Crnatka, koji su ukazivali da je od 2020. do 2024. godine, odnosno evo sada na ovim izborima 25. evo u Zvorniku, uzeo sam namjerno ta 3 grada da razdvojim slučajeve, različite slučajeve, došlo do značajnog broja povećanja broja glasača na biračkim mjestima i da omjer glasova koji su tada bili, razlika između tada predsjedničkih kandidata i sada predsjedničkih kandidata pokazuje sljedeće, da je broj glasača na biračkom spisku na tim mjestima značajno veći, da je izlaznost mnogo manja, a da se povećala razlika između kandidata koja je tada bila 22. između gospođe Trivić i gospodina Dodika u odnosu na sada između gospodina Karana i gospodina Blanuše u korist gospodina Karana. Dakle, imamo nesrazmjeran reciprocitet, odnosno manji broj glasova izašlih, a mnogo veću razliku između predsjedničkih kandidata. Šta posebno želim da kažem? Ovo su bili izbori koji su imali jedno referendumsko pitanje. Dakle, jedan glasački listić, nije bilo lista za parlamente, bilo koje nivoje. Dakle, bilo je referendumsko pitanje, za jednog kandidata se moglo glasati na jednom glasačkom listiću. Vi ste vidjeli sada, kao i 22. godine, da se u Doboju čekalo da se prebroji kompletna Republika Srpska, da bi onda Doboj izašao sa izbornim rezultatima koji govore u prilog gospodinu Karanu 9.000 i nešto glasova razlike, iako je broj izašlih birača odnosno na 2022. Nekoliko hiljada manji. Dakle, dokle ćemo više imati ove gradove slučajeve, veliko je pitanje, ali mislim da na to pitanje moraju da daju i nadležni organi konačan odgovor. Gospodine Radulović, evo, u međuvremenu se oglasila i koalicija pod lupom koja kaže ne možemo sa sigurnošću potvrditi pobjednika izborne trke. Vi ste sinoć na preskonferenciji rekli kako prema vašim podacima razlika je nekoliko stotina glasova i da treba sačekati i rezultate mobilnih timova i glasove iz inostranstva. Kojim brojevima vi konkretno u ovom trenutku raspolažete? Pa vidite, naši podaci do onog momenta kada se iz Doboja, dakle kada su počeli da stižu ti glasovi sa biračkih mjesta, sjećate se u jednom momentu da sa 7 biračkih mjesta uopšte nije bilo rezultata, iako ponavljam, radi se samo u jednom glasačkom listiću. Mi smo imali podatke koji govore da je pobjeda na strani gospodina Blanuše. Ta razlika nije bila zaista velika, ali imajući u vidu sve ono što se dešavalo ne samo u Laktašima i ne samo u Zvorniku i ne samo u Doboju, ja ću reći ovdje danas je i predsjednik kluba poslanika u Narodnoj skupštini gospodin Bodiroga pominjao i Bratunac i sve ono što stiže i odatle govori u prilog tome da se zaista izborni rezultat, odnosno izborna volja građana Republike Srpske, stanovnika Republike Srpske birača u Republike Srpskoj prekrajala do kasno sinoć u noćne sate. Moram vas pitati kao predsjednika, odnosno šefa izbornog štaba gospodina Blanuše, šta je sa posmatračima, opozicionim posmatračima, gdje su oni bili u tim trenucima, da li ponovo zapravo ste imali ljude kojima niste mogli vjerovati? Pa vidite, mi smo učinili sve
u skladu sa našim raspoloživim resursima i sa, naravno, situacijom koju smo mi svi imali na kraju krajeva. Izbori su bili na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Pokušali smo i, mislim, pretežno uspjeli da pokrijemo preko 95% glasačkih mjesta od 2100 i neko glasačko mjesto koliko postoji u Republici Srpskoj. Pokazalo se, naravno, da pritisak, ucjena i sve ono, moram da kažem, na što smo ukazivali 2 dana pred izbora, to je, imali ste situaciju u Doboju da je njihov, dakle, aktivista i poslanik gospodin Jošić, dakle, izašao javno sa imenima posmatrača koji će dolaziti, koji su bili akreditovani u zakonom propisanom i roku, ali u zakonom propisanom postupku da posmatraju te izbore. On je ta imena suprotno zakonu o zaštiti ličnih podataka objavio. Zašto? Imali smo na terenu sljedeće situacije, da su odmah nakon toga pojedini ljudi iz kriminalnih i kriminogenih miljeja, ljudi koji su prepoznali i bi imali zadatak da prepoznaju lica koja dolaze da posmatraju birački proces i izborni proces taj dan i te noći u Doboju, bili pozivani od ljudi, prijećeno im je. Ja sam konkretno, mi smo susjedna opština, ja sam, dakle, kao načelnik Modriče dobio, dakle, poziv od našeg jednog posmatrača koji je rekao: prijete mi supruzi, zovu da će ostati bez posla. Dakle, moramo razumjeti situaciju i vrijeme u kojem živimo. Ljudi su zabrinuti za egzistenciju. Prijetnje koje doživljavaju na biračkim mjestima, nemoralne ponude i sve ono, zaista čini jedan izborni proces potpuno neregularnim i sve su to okolnosti na koje ukazujemo već godinama, a niko od državnih organa ne reaguje. Zašto? Zato što imamo potpuno zarobljene institucije od strane ovog režima i zato što zaista je, evo, kažem, i narod, bez obzira kako ko posmatra izborne rezultate, svojom apstinencijom, ali i svojim glasanjem u ovakvim uslovima kampanje kakva je vođena, zaista pokazao šta misli o Miloradu Dodiku, šta misli o SNSD-u i šta misli o državi koju su zarobili i koju potresaju iz dana u dan afere koje se zaista mjere stotinama miliona ukradenog novca i novca iznešenog iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Hoću još jednu stvar da vas pitam. Ponovo CIK kasni sa objavom rezultata. Evo još malo pa će 24 časa od zatvaranja biračkih mjesta. Kako komentarišete to? S obzirom da je ovog puta, i malo čas ste to sami rekli, zapravo bio samo jedan glasački listić, glasalo se samo, odnosno birao se samo predsjednik Republike Srpske. To je svakako jedno ozbiljno pitanje za članove CIK-a, za Centralnu izbornu komisiju. Zašto i zbog čega imamo ovakvu situaciju da mi, za razliku od svih drugih demokratskih zemalja, društava, da tako kažem, kada se zna u roku od sat i po rezultati nakon zatvaranja glasačkih mjesta, mi danas smo imali, odnosno jučer u toku dana, glasanje, ponavljam, sa jednim glasačkim listićem, i moram da kažem da je za nas ovdje isključivi krivac za ovakvo stanje u državi jesu institucije sistema. Centralna izborna komisija je svojim radom, odnosno neradom 2022. godine legalizovala, ponavljam, legalizovala kriminogene izborne aktivnosti koje su tada provedene, realizovala je, odnosno potvrdila je rezultate koji nisu odgovarali izbornoj volji građana, zašto imamo dokaze i zašto smo dokazivali to u tom postupku, i jednostavno Centralna izborna komisija je potpuno izgubila kredibilitet. Ono gdje ja vidim problem i gdje obični građani u Republici Srpskoj će dati odgovor na pitanje zašto je ovo ovako, jeste jedno odsustvo vladavine prava, pravne države, gdje potpuno institucije pravosuđa, dakle, evo sada konkretno u ovom slučaju sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, SIPA, ne rade svoj posao, jer da su radili svoj posao svih ovih godina, mi danas, vi i ja ovdje, ne bi razgovarali o Doboju, ne bi razgovarali o Zvorniku, ne bi govorili o kriminogenim radnjama istaknutih funkcionera SNSD-a, ne bi govorili o pokradenim javnim preduzećima. Jednostavno,
Problem nije, iako mnogi to žele da kažu, pa narod bira, narod glasa, narod je to želio. Vjerujte mi, narod ne želi ovo. Ali situacija u kojoj se nalazimo, gdje potpuno institucije sistema ne rade svoj posao, dovele su do toga da zavise isključivo od vladajućeg režima, sjedinili su se sa svim onim kriminalnim aferama za koje prijave postoje, a koje su stavili i stoje u fiokama nosilaca pravosudnih institucija i jednostavno na njih godinama pada prašina, upravo sa ciljem da te iste afere dođu u zaborav, odnosno da nastupi zastara za krivično gonjenje, i jesu direktni, neću reći saučesnici, direktno odgovorni za sve ono što se dešava u ovoj državi. Posebno poražavajuća činjenica, i ovdje završavam, jeste jedna stvar koju danas niko ne pominje, a to je, svi govore o maloj izlaznosti i o niskoj izlaznosti, svi govore šta to narod poručuje. Ja moram da kažem, iako mi svi to znamo, ali svi prelazimo preko činjenice, da tamo gdje je izašlo 30 i 35%, i to je bila izuzetna, evo da kažem, za jučerašnji dan izlaznost, mi moramo biti potpuno realni i reći, pogledati istinu u lice i reći, to nije 30%, to je 50 do 55% izašlih, jer više naroda na ovim prostorima od toga nema. Dakle, mi već jedno moramo reći koliko je naroda na ovim prostorima, da u Republici Srpskoj živi mnogo manje nego što je 900.000 ljudi, brojke se kreću mnogo manje i svakim danom je sve manje, tako da onaj podatak o izlaznosti nije relevantan, i ono sve što je danas govorio i odlazeći predsjednik jeste upravo u prilog tome da situacija nije onakva kakvu je predstavljaju. Izašli su, izveli su oni sve one koji su zaposlili u javnom sektoru, u javnim preduzećima, institucijama, ali ostatak naroda im je pokazao da ne želi ovakvu državu, i ja se bojim zaista šta će nas to dočekati 2026. godine. Za kraj, gospodine Raduloviću, hoću da vas pitam još jednu stvar. U Banja Luci, prema objavama Draška Stanivukovića, Branko Blanuša je ostvario prednost od 13.000 glasova. U Bijeljini razlika je bila manja od 3.000. Jeste li očekivali bolji rezultat Blanuše u Bijeljini i kako komentarišete ovaj rezultat iz Banja Luke? Pada li u vodu ona priča kako zapravo Draško Stanivuković nije radio u korist opozicije nakon ovih rezultata? Vidite, o detaljima ćemo nakon što uspijemo zaista izanaliziramo kompletno svako biračko mjesto, kad se uradi jedna detaljna analiza. Ali ja moram da kažem i kao vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke da je saradnja svih lidera, a time i stranaka opozicije, bila na zavidnom nivou, obzirom na kratkoću vremena, rokova i svega. Tako da, govoreći o rezultatima u Banja Luci, mi smo apsolutno zadovoljni. Međutim, moramo znati jednu činjenicu. Banja Luka već godinama pokazuje da je opoziciono nastrojena. Dakle, Banja Luka iz godine u godinu kažnjava režim Milorada Dodika. Za nas ovaj izborni rezultat u Banja Luci nije iznenađenje. Imajući u vidu da je i gospodin Blanuša iz Banja Luke, dakle, ovaj rezultat je za nas izuzetan, naravno, ne mogu reći da nije očekivan, i jedna velika zahvalnost ne samo Banja Luci, nego svim ljudima slobodumnim koji su glasali za promjenu. Što se tiče Bijeljine, ja ne mogu da kažem da sam nezadovoljan. Moramo da znamo da je ova razlika, bez obzira što možda će neko reći da je minimalna ili nešto, ali kada pogledamo izborni rezultat 2022. godine i izborni rezultat sada 2025. godine, opet u uslovima u kojima smo radili i kojima smo mogli da radimo, šta je sve koristio sistem protiv dakle, naše opozicione borbe i ovog svega što smo nastojali da prezentujemo u predizbornoj kampanji, taj izborni rezultat je rastao u odnosu na 2022. godinu. Dakle, zaista ne mogu, a da ne kažem da i sa te strane mogu da budem zadovoljan. Mi smo naravno priželjkivali mnogo veću razliku, ali treba apsolutno biti realan i vidjeti
kako i na koji način se vrši opstrukcija rada gradonačelnika Ljubiše Petrovića godinama i da se tamo koriste zaista veliki državni resursi kako bi se, evo kažem, ne samo smanjio taj izborni rezultat, nego kako bi se doveo u pitanje i opstanak generalno Srpske demokratske stranke u tom gradu na čelu prve pozicije, odnosno gradonačelnika grada Banja Luka. Gospodine Raduloviću, hvala vam puno za izdvojeno vreme i hvala što ste govorili za N1 i Dan uživo. Hvala i vama. Sa nama bio, dakle, Jovica Radulović, VD predsjednika Srpske demokratske stranke i šef izbornog štaba Branka Blanuše na jučerašnjim prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj.